ngase phong tongan ba manipuri si phong singdigi maroibi ipausing myamna thamjagi ahanra sana laibak pauksi digi khongasaraga manipur liquor regulation policy ki draft sem loikre draft policy sahi kunga manga sudaba miyo yu thakpa natraga laibi yaroi haukiba september kun da phamkiba manipur lenga cabinet mi phamni state asidigi liquor prohibition act 1991 लौथोख्रब तुंग चीफ मिनिस्टर यावना फामखिबा रूलिंग एमएलए संगी मिफामदा मणिपुर लिकर रेगुलेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट पुथोख्रे ड्राफ्ट पॉलिसी सिदा मसागी सै कुनगमंगा यौद्रिबा मियोइदा यु योनबा मदि थकपा यारो हैना पलि ड्राफ्ट पॉलिसी सि स्टेट असिदा लोन यादबा मोन यु सुंगबा योनबा थकपगी थबक चथरिबा सि थिंगनबा लोकल गी यु अमद इंडियन स्मेट फॉरेन लिकर सिंग मफम मरांग खंगदा योलिबा सिबु थिंगनबा युदा पोजान हापा थिंगनबा पांडमदा पुथोकपनि मसिदसु नतना थबक फंगदबगी खुदोंग चादबगी चावना मायुनरिबा लमदम मसिदा थबक पिनबा स्टेट असिगी रेवेन्यू हेंगत हननबा मसुम ब्लैक मार्केट यु थिंगलिबा सि लेफाननबनि हादि पुलिस असिगी मतुंगिन स्टेट असिदा मखाताना फासागी सर्टिफिकेट यावदन यु सुंबा थिंगलगनि फासागी सर्टिफिकेट पीरगा कांगलोन सुमना यु सुंगननबा सुंगलबा मतुंगना मपाल लेबाक सिंगना योननबा थादोकनि मसिगिदमक यु सुंगलिबा सिंगदा लेंगाकी मैकेदिगी पांगबा याबा मतेंग पांगनि लोइनना मपानदा यु योनबा अमदि पुथोकपगी थबक असिदसु लेंगाना मतेंग पांगनि लोइनना लोकलगी यु सुंगबगी थबक सि हेना सिस्टेमेटिक ओइनबा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की मखारा सलायनगनि स्टेट असिदा इंडियन स्मेट फॉरेन लिकर युंगांग सिंगसी लेंगांगना लाइसेंस पीरबा आउटलेट खक्तदगी लैबा यागनि लोइनना फॉरेन लिकर अमसुम कंट्री लिकर सिंगसी यामद्रबदा फामुंग कुंदगी तादबा लैबो होटल अमदी टूरिस्ट स्पॉट सिंगदा लाइसेंस पीरगा फोंगनि sei kunga mga sudriba miyoising yu yonba madi thakpa yahandaba tanatana national highway hospital educational institution amadi lining amadi leinaba mafam singdagi meter samagi akoibada yonba yaroi loinana sayol amagi manungda yamdrabada numit amadi dry state oina laigani lamda masida yu sumagi thabuk sathriba si hakchang sondana ba फासागी सतना कंगलोन मतुंगिना कुपने किंगसिंगनि लोइनना रेवेन्यू निंगथिना करकनबा पुलिस अमदि एक्साइज डिपार्टमेंट निंगथिना मियेंग संगनि युना हक्सांगना थुगनबा अमांगबसिंगी मरमदा अवेयरनेस हेना पाक्सना पांगथोकनि लोइनना असिगुम अवेयरनेस अथवा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना पांगबेबा मतेंग पांगनि अनबो रिहेबिलिटेशन सेंटर कया मरुमसु सेमगतकनि लमदमसिदा फंगबा हैरा अमदि पोलम सिंगदगी बियर अमसुम वाइन सुंगलगा मपान थादोकनाबा सिंगनि मणिपुर सुंगबो अतै यु मखल अयामसु मपालेबक सिंग एक्सपोर्ट तौगनि लमदम सिगी यु मखल सिंग जीआई टेक लहोनब होनगनि लेंगा के सिटमिलोन हेंगत हननबा मपान थाखिगदौरिबा लोकल गी यु सिदिगी रेवेन्यू क्या खोंगकनि मसिदसु नतन स्टेट असिदा योनगदौरिबा फॉरेन लिकर सिंग असिदगी सु रेवेन्यू खोंगकनि मसिदगी लाकपा रेवेन्यू असि लमदम सिगी नुपी अमति नहा सिंग थबक पिनबो होनगनि हाइनसु ड्राफ्ट पॉलिसी सिन मखातारी अतोपा पाव मदनम इंडिया की ख्वाइदगी फब स्कूल चाम खनमदा यूनाको स्कूल खोंगमनमसुम माइक्राम यावरे मणिपुर की ओइना यूनाको स्कूल खोंगमनमसुम माइक्रामना मकोक मथंग तारे एजुकेशन वॉलना C4 खुसमनरगा सथरखिबा एजुकेशन वॉल्स इंडिया स्कूल रैंकिंग 2022-23 दा इंडिया की स्कूल चाम खंगतपदा मणिपुर की यूनाको स्कूल खोंगमनमसुम यूनाको स्कूल माइक्राम यावरे मणिपुर की ओइना यूनाको स्कूल खोंगमनमसुम माइक्रामना मकोक मथंग तारे मालेम की ओइना ख्वाइदगी चाव स्कूल रैंकिंग सर्वे इंडिया की सिटी चहुमदा लैरिबा स्कूल सिंगदगी ख्वाइदगी फबा मसुम मकोक थोंबा स्कूल सिंगी रैंकिंग असि पिरखिबनि एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2022-23 असि मपुंग फान एजुकेशनलिस्ट प्रिंसिपल सिंग ओजा सिंग सोशियो इकोनॉमिक्स कैटेगरी ए दा लेबा माइरुई सिंगी ममा मपा सिंग सीनियर स्कूल की माइरुई सिंगी सैंपल रेस्पोंडेंट लिसिंग तरागा मथोइगे समरिगे यंखैगे तरुक खोंगबलगा जुन थादगी सेप्टेम्बर फावबा C4 फील्ड रिसर्चिंग न सर्वे सथरबा मतुंगना फोंगलकपा रिपोर्ट की मतुंग रैंकिंग असि पिबनि मणिपुर की ओइना यूनाको स्कूल खोंगमना को-एड डेकम बोर्डिंग स्कूल की कांगलुपता पुनमा समापनगा निफुगा मथोइ फंगदुना मणिपुर अमसुम इम्फाल की ओइना ख्वाइदगी मकोकता मसुम इंडिया की ओइना मारफुगा मथोइ सुपर रैंक ता लैखे दुगा यूनाको स्कूल माइक्रामना पुनमा समापनगा कुंथ्रागुमदै फंगदुना अनिसुबा ख्वाइदगी फबा मसुम इंडिया की ओइना मारफुगा मंगा सुबा ख्वाइदगी फब स्कूल ओइना साखंगदुना अवार्ड असि पिरकपनि
यूनाको स्कूल खोमन कुमजा इंग्लिश सिंगनी कुनगा मथुदी इंडिया पुंबगी रैंकिंग दा सनीगा तरागनी तो सुबा रैंक ता लेरमबदगी सलीबसे इंग्लिश सिंगनी कुनगनी थुदिगिना कुनगो हमदगी रैंकिंग दा इंडिया पुंबगी अफबी स्कूल सिंगी मनुंगदा मार्फुगा मतो सुबा रैंक ता लाखी लोइनना यूनाको स्कूल माइक्रामसिना इंडिया पुंबगी को-एड डेकम बोर्डिंग स्कूल की खांगलुपता मार्फुगा मंगा सुबा रैंक ता लाखिबनी एवार्ड असी पीनबगीदम ओजासिंग येफा थौरांग अमसुम चौखा थौरांग मतिक चाबा फैकल्टी लेबा एकेडमिक की लेरिबा मिंगसद को करिकुलम्स एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन की कानब फंगनबा करिकुलम अमसुम पेडागोगी माहिरोइसिंग अममम तो ओइना पुकनिंग सिंगसिननबा लोखतपा थौरांग लीडरशिप अमसुम मैनेजमेंट की क्वालिटी माहिरोइसिंग की ममा मपासिंग की थावाय यौक्सिनबा इंफ्रास्ट्रक्चर की फिबम पुकनिंग वोकल फननबा पाइकतपा थाबकसिंग स्पेशल नीड एजुकेशन पीबा सेल की वैल्यू लेहनबा अमसुम कम्युनिटी सर्विस सिंगबा सेक्टर सिंग असिद युमफम ओइरगा सर्वे असि चथबने हाइदि एवार्ड असी लाखलिबा अक्टोबर 13 अमसुम 13 गुरुग्राम दा लेबा दी लीला एम्बियंस दा पांगथोकपा थौरमना खनगलब स्कूल सिंग खुसिनगनी मणिपुर की ओइनदि अक्टोबर 13 की नुमित जुंगबा मतुंग पुंग 12 मिनिट 65 ताबा मतमदा एवार्ड असी लंदोकनी नुमित असिदा यूनाको स्कूल खोंगमन की प्रिंसिपल पी सुरचंद्र अमसुम यूनाको स्कूल मैक्राम की प्रिंसिपल महेंद्र ने एवार्ड येंथोकपगी थौरमना सरुक यारुगनी हाइदि पानवे याबरी यूनाको स्कूल खोंगमन अमसुम कुमजा इंग्लिश सिंगनी कुनगिना कुनगमथुगी ओइना एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग दा इम्फाल की अहानबा अमसुम मणिपुर की ख्वाइदगी फबा अनिसुबी स्कूल ताखिबा लेखरबनी कुमजा इंग्लिश सिंगनी गा तरागा मपनगिना कुन यूनाको स्कूल मणिपुर की अहानबा को एजुकेशन स्कूल सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी फबा स्कूल ताखिबा लेखरबनी यूनाको स्कूल मैक्रामना सीबीएसई की मखादा लेबा अनिसुबी स्कूल ने मसिगी मथंगदा यूनाको स्कूल सनुरा बाजार सिना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की मखादा लेबा स्कूल ओइदि लोइना यूनाको स्कूल सनुंग असिना मथंग थागी एकेडमिक सेक्शन इंग्लिश सिंगनी कुनगो हमदोइना कुनगा मरीदगी सेशन हौगदरिबा अवांगनोपो स्टेट की मनुंगदा मशक मंगाल नायबा रेसिडेंशियल स्कूल अम ओहेनना पन्नमना संगशिलिबी स्कूल अमनी हाइरेनिसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली मखा सथरक पोइना तो पाव मना चीफ मिनिस्टर ngasi सेनाइदे गवर्नर की अनाबा हंगलुगदौरी IRB रिक्रूटमेंट की फल ngasi नोंमनिनि सिदा हाइदोकनना लेमनाख्रे सेना की MGM हॉस्पिटल हार्ट के अनाबा मदगी लेकनदुना लेरिबा मणिपुर अमसुम वेस्ट बेंगल की गवर्नर लागनेसन की अनाबा हंगलुनबगीदमक चीफ मिनिस्टर नोंथोम बेरेन हयेंग सेनाइदा चटलुगदौरी चीफ मिनिस्टर एन बेरेन हयेंग अखनबा फ्लाइट अमदा नुंथुल पुंग अमरोम ताबा मतमना सेनाइगीदम इम्फाल थादोखिगनी अदुगा अमुक हना इम्फाल हलकलकनी हाइदि हौखिबा अक्टोबर अमदा थबक नुंगाइरक्तबदगी गवर्नर लागनेसन MGM हॉस्पिटल पुखतुना लेकनरखिबनी मा हौजी कार्डियक केयर यूनिट लयेंगदुना लाकपगा लोइनना मा के हक्सांगी फिबम थोइदोकना मिपाइने ओइद्रे हाइना राजभवन की सिरोलमना फोंदोखिबा लेखरबनी गवर्नर लागनेसन हयेंग बाईपास सर्जरी पांथोक्तुना रिवास्कुलाराइजेशन लोइनना कोरोनरी एंजियोग्राम पांथोकनबा सेम सारिबनी मसिगिदमक चीफ मिनिस्टर एन बेरेन सेनाइदा चटनबा लेपखिबनी अमरोमदा ngasi नुमिदांग पुंग 3 लोम ताबा मतमना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट चीफ मिनिस्टर एन बेरेन प्रिसाइड तौरगा बीजेपी की MLA मैम के अपुनबा मिफम पांथोक्तुना वाफम क्या खनखरे हाइदि मिफम अदुना मणिपुर लेंगा की कैबिनेट मिफमना वरेप लौखिबा यू लेगिलाइजेशन तौबगा मरी लैनबा पुथोकपा ड्राफ्ट मणिपुर लिकर रेगुलेशन पॉलिसी की मताना खनबगा लोइनना हौज हाइदोक्तुना लेरिबा थबकी रिक्रूटमेंट सिंगी फल लौथोकबगी मताना कुपना खनखि मिफम अदुदा हौज मियामना खौरांग ngainariba IRB की रिक्रूटमेंट की फल नोंमनिनि सिगी मनोंदा हाइदोकनबा लेमनखि लोइनना अतै थबक सिंगी रिक्रूटमेंट की फलसु मथंग मथंग हाइदोकनबा लेमनखि हाइदेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरखली मखा सतरक पोइना तो पाव मना लबुकता सही 13 सुरबी leisabi की फी थोंगदबा हक्चांग फंगली उत्तर प्रदेश की ओरायादा देवियापुर पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबद लेबा मिलेट लबुक अमद मसागी सही 13 सुरबी leisabi की फी थोंगदबा हक्चांग अमा लेरमले हैना पुलिस न फोंदोखरे माक रेप तौरगा हाट पोइरमगनी हैना नुपी मसा दुगी इमुंग मनुंग न फोंदोरखरे हक्चांग अदुगा लोइनना पुलिस न CNखरे हाइरदुना कांग्रेस न मखोगी ट्विटर हैंडल दा वीडियो मा थगलखिबा मा की मिसी दु पॉलिटिकल्स ओलखरे नुपी मसा दुगी इमुंगना मीडिया रा फोंदोरपदा मा अयु हक्चांग सेंगदोकना बसतखिबने दुबु मतम कुइरबा फावदा मा हलखिद्रे मदुगी मतुंग मखोइना थीबदा मा क्लबु अदुदा मा के हक्चांग लेरम थेंगनखि हाइकि औरया सुपरडेंट ऑफ पुलिस ESP सरू निगमना फोरेंसिक एक्सपर्ट सिंग लोइनना खुन अदुदा थुंखरे अमसुम केस अदुगी अकुपा लांगला लांगजिन पुथोकनबा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अमा यावना पुलिस टीम तरा थादोखरे मरक्सिदा पुलिसमैन सिंगना हक्चांग अमा पुबा अदुगा मतुंग नुपी अमना खोंग सत्पी की वीडियो अमा कांग्रेस थगलखरे हिंदी दे तौबा ट्वीट अदुदा
Orayad Masagisi Taragatre Surabi Leisabi Magi Thong the Pakistan Mapangle Police Thungla Creamusum Yamna Hatuna Haksangadu Puraga Sien Baukre Lairabi Mungaduna Tung the Inaduna Seli Uttar Pradesh na Nupis in the Satapa crimes in the number 1 Adabu Masibu Kanamatana Dangal Rasni Hydreki Shiriba Maran Singa si Janing the Bapungdok to the SP Saruni Gamna Policemen Singna Legalis Formality Punamak Tauki Amus Haksang Imungaduda Pelhalaba Tungda Puraki Beneki, Karigumba Mong Amatra Haksanga to Namduna Puraki the Hine SP, Nupieduna Suhakenesu, Paush Makatana Fondorakli. Makasa Tarapoina Hoyelan Paudi, Kungosaraga Topamaruivi, Pauxum Mamma Tamzagi, political parties in the ECIG Serol, Mikhalgi Wasak Sing Tabak on Toktabiki Matanga, Saphat Kadari. Mikhal Pangtopada, Free Furamasum, Transparent, Uhenabagi Tawong. Democracy ki asing masa am oigeda bani hai ba wapung loina political parties na Mikhal gi matam na puthok pa election manifesto sing da sakib wasak sing thabak to onthok pra na trakana onthok ta bra hai bi matang da kumna yengsin na ba ECI gi mekedi gi political party sing da ayib sirol pikre Election Commission of India ECI gi senior principal secretary Narendra N Botolia gi sirol aduna ngasi lewasi gi recognized national state political parties in the president chairperson general secretary in the address to Taduna Pikibini. ECI gi Mekedi Leva Sigi recognized national state political parties in the PKPC role Sigi Marueba Panamna elections in Matam the political parties in the Mikhal Gamadi Lena Putopo manifestos in the Miam Tasa Pikiba Sakiba Tapakoina Ontokani Habo Sakshin and Tashinam Tabato Ontokibra Natagana Ontokidabra Habatu Yengshinanavani. Masigamari Lena Mikhal Singidam political parties in Masum Kennedy Singna Nana Satna Nabigam Matamatamgi Matungina Satna Haliba model court of Kandaki Mapangal Hena Kankat Hanabagi Matotara Bramasum Commission Makedi election model court of Kandaki part Eta Sapera 3 Close 3G Matang Hena Mapangal Kahanaba MMN over the political parties in Makedi Makogi Aning Pamasingsu Pongdo Naba Kangan Kibri. Ngasigi commission gi sirol si phanglaba matung leba sigi recognized national and state ki political parties na makoi gi wapam sing tha si ki taraga mapan phab gi manung na commission da yoholaka da ben hanis khangali kariguma piriba matam sigi manung na commission recognized national and state political parties ngi mekedi gi wapam mata phangdrabadi ECI gi mekedi gi model code of conduct ta MMN tauna na pukhalak libu wapam sida hairi political parties ngi aduri gi karimata hairaktre phongdoraktre haina logone haidi Loina political parties in the election Gimatam that Miam the Sakibu was acting to Tabak on Torapada, Sanga the Basanpam Singi Matangasu, Commission the Akupo World Pig at the Beni. Masigidama political parties in the Anoba rules in Sim to the Satan Hanbitanga for the Busulegan Haki. Voters in the political parties in the Tazaba, Hibisi Makoi, the political parties in the Sakibu was acting to Tabak on Torapagi, Makapungan, Habuapum Spali. Madam is in the Commission Gimakedi election model court of Kanaki. Akaknaba Sarukara Semdok Sadokuna Hen Mapangal Kalhanabagi, Tangai for the lady Hibishinesu, Paush Namakatana Fondorakli. Atopa Pau Madana, Supreme Court ki just Oinaba recommendation of Manipur High Court ki Sip Justice Yaure. Labor Sigi, Quaidi Wang Boyelsang with the Supreme Court of India Gi, Lepam Topa Zasingi. Sanction strength ki masing kuntraga mari oirabasu house just mangagi phamwatuna lerakpadigi masibu mentionana bidama apex court asigi sip justice na collegium gi member mari bu apex court asigi judging oina elevations taunabagi dama recommend torakpada high court of Manipur gi sip justice PB Sajoi Kumar yaure sip justice UU Lalina Supreme Court ki judging oina appointment pinabagi dama recommend tokiba Collegium gi members in Punjab amasa Haryana High Court ki Chief Justice Ravi Shankar Jha, Patna High Court ki Chief Justice Sanjoy Karol, High Court of Manipur ki Chief Justice PB Sanjoy Kumar amasum Senior Advocate KB Vishwanathani. Mauk saidi satnarapagi matungina Collegium gi members in Weriba Han Supreme Court ki Judge Mangana Lobogorep ki matungin Apex Court ki Judge Onyanam gi dama khalabami sing Union Government ta appointment pi na ba recommendation tawgadabani adu bahanda ki Chief Justice UU Lalit ki recommendation asidi ma ki mekedi gi Collegium gi members in da ayaba pirakna ba ayibsi role oina pirakibani Panbayabadi Collegium gi meeting ama mamang thagi kuntra pangthokna na ba lepkibani adu moinama member ori judge ama lakhidabadi gi pangthokidabani loinana Supreme Court ki thabak thoram sing Dosera Kumai Gamari Lena Suti Lake Kibana Tasi Tarata Mohana Hangdokadabani, Collegium Mashida Hausi, Chief Justice Yauna at a member Oedibusina, Justice Danjaya, Y. Sandersud, Sanjoy Kisan Call,
S.A. Nazir amasung K.M. Joshimni. Chief Justice na recommendation gidamok pirakhiba sirol asi collegium gi members na hokiba thangja numita fangkiba loinana apun member manga gi manungdagi recommend torokhiba Chief Justice Khaidokraga ani na so ayaba pikre adomenama member ani gi maikei digi makoi gi pakum piraknabagi matam khara laukhina buwapam phongdorakre hari panba yabade hausik Chief Justice oidiba yu lalet ki matam mathang thagi ni panda loibaga loinana Justice Chandra Sutna maki mahut amuk silaugadori bani hainasu pausna phongdorakli Makasa tarak po na to papaw na Bank of Baroda gi computer Thugairamle ngarang numidang amasung seyu ki loan na bahing nungyay pung amadagi na ani phaw gi manung na thokiba oigani thajaba thawdo amada Kangpokpi district ki manung sanma cycle kaithil le Bank of Baroda gi branch office amada sakangba singna changsilaktu na bank asina sijinaba computer set ama Thugairam baga loinana bank asigi maru ebse changsing saikhaiduna amanga ta tholamne hari Thawdo asigi matana phamu pawgi matungna thawdo thokiba matam aduda nong suba maramna miyoi singaduna thaba asi miyoi punamak tumna kiba masum nong subi khudong chaba lawduna satharam oigani hari makoina bank ki branch asigi mathakup liba saruktagi siling thugaiduna changsilalaga amang ada thugan bagi thawdo si satharam man hari Thawdo asigi paw phangmaga cycle police ki team ama sangsinduna yengsin kibaga loinana thihumagi thabak satakre Thawdo asigi matana case ama sulokhat kibaga loinana senaba miyoi sing athubu matamda phagat pangamna ba mathau tawa thabak sing lokhat le hari adomoinama karigi damak bank asigi branch officer sangsilaglaga sijinariba computer set ama thugairambaga loinana che changsing chakhairam libano haibigi matangdadi chapsaba maram khangmangamdri hainasu pawsna phongdorakli Atopa paw madanamo mahiroi singna class yaudabagi khongjang sangsingadori Danamanjuru University gi administration ashoiba yawna mahiroi singi khudongsa kya manghangadori bra haibgi singnaba leiri maramasina Panduna lairi bahan mamasum ani suba semester gi result sing haidok biduna marksheet pithok pidrabadi DM College of Science ki hauji ahum suba semester tamliba mahiroi singna makhatana class yaudabagi khongjang sangsilagani haina students of the M College of Science ki ahum suba semester gi mahiroi singna thadorakpa sirol na phongdorakli Hokiba Mars Taraga Maridagi Kuntraga Mati Fawamasum July Maridagi Kun Fawa Matangsina Danamanjuru University na Lauduna BMD BSc gi Han Mamasum Anisuba semester gi exam sing pangtoki adobo pangtoki ba exam sing sigi result haujuk Fawa Haidok Pidana Lady University Sida Tamliba Mahiroi sing Tuan scholarship kaya Thazinduna Mai Masing Tamada Masa gi Mating Oinaba Hotnazaribani UGC gi scholarship singi Renewals tawbagi matam October kuntraga matoi phawda lepkraba phawda university sina pangthokiba examination singa sigi result haidokpida ba masum marks laktriba sina renew tawba yadana leire maram sina university sigi mahiroi singna scholarship ka khigidra haibagi mi paiba punare iram sigi matang university gi mari lenaba authority da ayebasi role pisin khrabasu ngasi phawba thabak to onthokpidana leibaga loinana controller amasum register masama gi office ta leitabana unana bo hona bada awab oidi so haidi Makasa tarakpo ina pung napam pauksi dige to pamoribi pauksing myam thamjage driver ani urea bag satru ka kona na fare haukiba thangja numita ain kaina urea purakpa driver ani Bishnupur district police command gi timamana urea bag satru ka kona na fare hari police gi phangma pauna hai thasi gi amada Bishnupur district police command gi assistant sub inspector I Ganel Khatriana lusingmuti mamana imphal gi satkiba truck ani khamdunu check tawda urea Bag satruk yorambadagi detain torba matung Bishnupur PS ta makatana verification chathanaba sinaki PS asigi team amana satharakpa verification da urea bag singadu lamphel path leiba godown dagi hablakhibani haiba khamangki police na makatana investigation chathabada godown da leiba record ki matung urea singadu Suchampur district ka pugadabani haiba khamangki urea singadu lauthokpada sizinakhiba case memo do asabo iramba yai singnabadagi PS asina FIR ma lokhatpaga loina driver ani ngasi formal oina phakibani hari pharaba driver ani adu CGM Bishnupur gi kota puthoklaba matung makhatana wuhang pong sathanaba numit marini police custody remand lauthakre chwaidi Makasa tarakpoina to performana Popular Friend of India thingbagi matangda DC amasum SP singna makogi power sizinana ba khankre Central Government PFI Popular Friend of India amasum masiga satminari ba natragana affiliate to loop sing unlawful oidi hana lakthokibaga loinana state asigi district singi DC Deputy Commissioner amasum SP Superintendent of Police singna makogi power sing sizinaduna order asibu thabak to onthokna ba state government ta khankre Manipur Government ke Principal Secretary Home Rajesh Agrawal na hokipa September 19 na thokpa order amagi matungina the Unlawful Activities Prevention Act
1967 की सेक्शन 3 क्लोज 1 पीरिबा पावर सिजनदुना PFI पॉपुलर फ्रेंड ऑफ इंडिया मसिगी सत्मिनरिबा नत्रगना एफिलिएट तौरिबा RIF रिहैब इंडिया फाउंडेशन CFI कैंपस फ्रेंड ऑफ इंडिया AIIC ऑल इंडिया इमाम काउंसिल NCHRO नेशनल कॉन्फेडरेशन of Human Rights Organization NWF National Women's Friends JF Junior Friends EIF Empower India Foundation amasum RFK Rehab Foundation Kerala si unlawful oire haina lawthoki masigi matung ina state asigi district sing da lairiba DC amasum ASP sing na makoi da piriba power association aduna thing masi thabakta onthokna na ba khangali haina su pawok sina makata na phungdorakli Makasatra point na role with Thongdana Poxy Marubi Poxing Locasaraga Mam Tamzage, Tauxium the Medeliani sing the Mong Namum Sire, Kayaman and Ari. Tamelung district Tauxem subdivision Gimanung Sanba, Tingoram, Bilis, the Medeliani sing the case the Muum Sire Kayamana, Nari Hari, like Hidrava musing the D. Namgi Sagle, say Marfo, Polang, say Kumfukamanga Amasum, Puning Tiu, say Marikawi, Makoyo Musinimit Kranigi among the Ginadun like at Narabamatunga si like Itavani, local source Kimatuna di Kuladu Labor Mueka, Leho, Hakchang Sikpa, Nap Mahitaba, Madi Loco, Bunasumba Parks and Nari, Nari Musing the Ayamana, Meridia, or Gidra Hivi sing the lady, Nimit Kranigi, Mamang the Kuladu, the medical scale, Pangtoki Bagalo in the Hidak Lantakaya, so medical Tim Aduna Piramki, Kulashi the Mia home like Hitabama, the Kayamana. Nari basic matang Tamelungi medical officer Dr. Z Mazas Sunung conductor medical team haying Pamadu Lapi Haina Tazani Adubu Lamigi Pibam Patapana Kudongsa the Bakayama de Mayunari Haidenesu Paushna Makatana Fundorakli Atopa Pao Manamo Constitution you wang but the Tabak Toki Minister Biran Gimatakta FIR Lokatavani Congress Bharat ki constitution ki sana pathap ki wang mat election commission of India ECI ki sana kanglon buthugai duna wang ang ki Manipur ki minister en biren ki mathak action lokat piu haina Congress party ki Manipur ki director general of police DGP da wakat ki wa dubo house power FIR lokat na laidi basi lebak thibani खुदक FIR लोखट कदबनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की legal department की मेकेडी की फोंदोरकली ngasi Congress bond MPCC की legal department सिंधुना पांगदोकिबा पाउमिसिंग उनाबा दुदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की legal department की chairperson सनाउजम श्याम शरण हाई हौकिबा मे कुनको हुमदोय MPCC की legal department की मेकेडी की मणिपुर की मिनिस्टर एंड बिरेन की मथकता करप्शन की चार्ज तौदुना मणिपुर पुलिस की DGP दा होकटकी Haukiba Taraganiti Suba Manipur Legislative Assembly, February, Kungunipan, March Mangara Pangtukiba, the Election Commission of India, ECI na people guidelines, Matung in election gi expenditure si Lupalak, Kungatariti Henby Yadi, Hydrogus election is the Lupakur Kia, Sang Naraga election my Paula Kibani, Haidun Minister and Beren Masamang Miam Yueba, function Mother Pungo Kiba, si Ain Yuang Madani, ECI guidelines Yuang Madani, Asigumas Minister Masamanasu election the Lupakur Kiasan, my Paula Kibani, Hairavana, Manipur Police DGP na CM Gimatata corruption gisars the action Lokat Pinaba, FIR report ama, Lokat Pinaba, Taksinki. Miyam tin mapangsa na mada minister masamang na housing minister oiriba el susindro masamang to unsinduna susindro na kitilupa kuror kya sangi haibasima aingi wang madani ECI guidelines ki mayuktani DGP da wakat kiba du thabok oina pangthok taba si home department na lobu singthana da bathawongni home department ki thawong si congress party akan mamuna kandem tawi BJP ki lenga sina aikoina lewa sida santi pairi aikoina tawuda kanana kari tawjaba ngamgani haibgi mongda leibesi leibak thibani lewa sida ain lady have congress party na masak takna bkhona gani haina syam sarana phongdoki masigi mata na congress party ki legal department ki vice chairperson na RTI kutang na housing lady belenga sigi home department ki mathak to wohang kya hangli haki Pamising una baduda MPCC ki legal department ki vice chairperson advocate MD Rabi Khan hai se minister oigira prime minister oigira leba sigi ain kai bwa ngang lagadi maki mathak te FIR ama lokhat pa yai haiba bharat ki constitution hairibani Indian penal code na madugumba aranma tawbadugi mathakte action lawu yai haiba yauri se minister en beren election na lupa crore kya sang laga mai polakhibani haina phongdok liba si ECI gi satnabagi wang madani Bharat ki constitution ki wang lenga pari ba kangbuna tawning bada tawu yadi haiba taknaba DGP na FIR ma lakhot katabani
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MPCCꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯔꯕꯤ ꯈꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ